konj. Čekaj, Arnele, sad tražimo žene. Arnela, ako me gleda. A kade si kakvo ima? Sve okej. Šta ti, face, praviš balo, balavi? Izgledaš isfrustriran. Šta ti, bace, praviš? Šta ti? Svoju mamu. Pitaj svoju mamu. Jel meni mam? Da. Što si to takva? Sam da ti sretnem u životu. Jel ti 18 godina? Vidi se da si ovan horoskop. 13. Ti meni mamu s 13 godina, jel? Lijarac. Jel ti meni mamu s 13 godina? Jel? O, gledaj koji alfa mužjak. Ti šila ti crna! Ti si alfa troka. Pa ja sam bila. Maš iz kadra! Šta ti još maloljetnica jedna? Kome ti mamu? Znaš ima alfa, beta, gamma. Maš ti crna iz kadra! Kome ti mamu? Ti si alfa mužjak. Maš ti iz kadra! Koliko ti je godina? Okej. Jel ti maloljetnica? Jel Haribo bombona? Ti meni mamu, jel? Ja ti babu. Ljudi moji, klipajte ovo i stavite na Lik će TikTok. popis, lik će se pati. Stavite na TikTok. Evo vidite kakve su današnje generacije curica. Muškarci, vama 2008. i 2007. svaka čast, muškarci moji lijepi. Evo, sigurno ima godište njihovo u čatu tu. Slobodno, evo, vidite primjer, brate, današnje omladne jarane moje. Evo, znači, odmah na prvu mamu, na drugu babu. To je taj humor neki 13-godišnji, razumiješ, od curica. 14-godišnji. Bravo, izvini, pogriješio sam u godinu dana, Dobro, tamo nema vamo, veze, da, nema veze. nema veze, da, lutka moja lijepa. Yes, Koju evo. školu ideš? Jesi još osnovna? Učeš li Da. ti svoju ženu? Osnovna, aha. Šta tučem li? Ako bude imao kćerku ko ti, vjeruj mi da ću je tuć. Aha. Da, Ali- tako će biti. Jer dovoljno vas nisu udarali, baš da. Da, malo odgoja, kontaš, lutka moja lijepa. Jesam ti šta loše rekao u početku? A što to ti men za mamu zapinješ i za babu? A znaš ti da... Nisam A znaš ti...